Lagi main ML? Lagi main ML? Oh, oke. Sekarang dia lagi main ML. Oke, kebetulan banget sih. Oke, let's do it. So, ini wifi-nya guys. Ini wifi-nya sekarang gue bakal matiin dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe, klik tombol bel yang ada di samping tombol subscribe. Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Dan hari ini guys, kita bakal nge-prank Kozan guys. Oke, ini video pertama kali gue prank. Yo, ya. Jadi Kozan itu lagi main ML di bawah. ML di bawah, gue bakal matiin wifi nya guys. Gue gak tau reaksinya ntar gimana. Jadi ya sorry banget. Gue bakal nge-prank dia. Gue bakal matiin wifi nya guys. Gue matiin wifi nya, dia lagi main ML di bawah. Yo, keren banget gue suaranya gini. Gue lagi di kamar mandi. Kalau gue opening di luar pasti kedengeran sama dia guys. Ya, oke. Dan ya gue opening di kamar mandi. Yo, this is my closet. Let's go. Jan, lagi main ML? Lagi main ML? Oh, oke. Sekarang dia lagi main ML. Oke, kebetulan banget sih. Oke, let's do it. So, ini wifi-nya guys. Ini wifi-nya sekarang gue bakal matiin dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Gue udah matiin wifi. Apa? Enggak, lagi kamar mandi aku. Gak tahu, emang mati. Coba deh ke atas deh. Lihat mati gak? Prank! Itu prank! Aku prank! Itu prank! Nyalain lagi. Gimana itu bawah di kabel mana? Prank. PPB gak? Iya guys, kita berhasil nge-prank Kozan guys. Lagi main ML terus matiin wifi-nya. So, don't forget subscribe my channel, Bung Jason, follow me on Instagram, Facebook, and Twitter. Oke, kalian subscribe channel gue. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Salam Jil.